Lare today conkeling. Bia kamal ka no online TV channel and wal shanka welka paibangwan ron kina dangro with the jan dangro with the ditch. Joban lingwa seme na bana racha kamandan en chalat kuumɛ spilayo mentire which kajuba. Take a guad michika writing and guasamo take a right badge chicken kaladan wenamo to go and bang your kel la kumadana right parkol guadan ngot ganma char ngoda lwa yena na gore jano bana jome bana jelinkel kenyam gore jano mi jira mi jidit guasame ka Nuer online TV channel gore jano jendere nyani ko ken kader subscribe kade notification be alerje twain ko mi cetikler mi bari da chwa mala chuba kaje jo bana lade ata dana chinware chicken direction chicken about kaje ki chigo go dupti gol especially Nuer content ray which kajuba no take jo mi chalat gwaseme akana within banja kon ngaje no nene la Nuer unity a very important no Nuer borian mat ki biga jal kel a very important ngay kon no mi ko dan mata ji kon kel cha konde mi joj aran taramde kondak cha ngaram tot no aduno chana ngaje gwan wonene la istor Nuer we kame read rode anon tame chinetit kon la din Nuer chikan duop chikan nyoko mbae kene we karodian ko duop dan de Nuer adege tekeja look at Nuer unity. First of all, mi chala Nuer ka teka mat na mo threat kaka kangai kono no life strengths ke bom dan tega unity mana te ko kon di kon chal ken Nuer ke jan gwaza beje me mi kon shushka me gwan mi mo deng nyoj kon no logo wi kon gwan mi na ko kon e kum kirme yadit boko kon karen yalle use kumi Uganda lo nekan kon ke chemically bugo kon ni chang kana ko kon wan mi mo bit kwar kon changaran che jode che jetop ke der roch especially kon te juba ni me kwa na to kan nasser ke gen 2025 me ko fay dok chu me na tema teram che jode min to bine be lara no ke che duer che jalat ke che kuumɛ che duer che jalat teram che jode min to baka gwada naka Nuer maka ana ka fangak ol fangak kene new fangak changaran kene jore kene jitobne nere konti ke juba me ci kene lat karwade gwade dane ci wuden chwal ke Dr. Martin me ci rach me ci la roche Nuer ci ke divide take hostile Nuer kanti tila hostile ke Nuer kanti tila friendly ci konen me chaga daga no chuga bani alkan Nuer re yike juba kuken Martin kuken a condemn eno man chala da Martin riek ke shemago but kan ngai konen wo Martin la na roi da ra dien mi cha jogo no wala de jin mi condemn no chana dak ka chin naga da naga Nuer chi je condemn. What does that mean to you? Jin rami mo mila Nuer elder jin Nuer leader lade jen o jin an malka jin kwer malka de Nuer de ko niam ka jino ba yi duop andana nak Nuer ke je this e daka or kokon gwad mi liu kontin ka shush kontin mi gwad mo de Nuer de gadil chonkel jin de Nuer na mo de chonkel ka Nuer jin kwen Nuer na mo de chonkel ka Nuer anyok ngai kon no kene de kon la kwa lar kene o kene ke peace ambassador ki kaneti nakamal ke jimal ka mal be lat ka nakaneku naka kon gwen dial cha kon na gwen dial cha kon na bor cha kon na malakal cha kon na nasir na kon ka bentiu gwada dien gwa ka kon right now Nuer they are surviving misha janach mitel yunte dana tika Nuer ci Nuer ka de chonkel mato yunti Nuer ajen kula la protection da non men kwa Nuer kwa je la ganga je kwa territory ni ken kwa ganga je ka gankin tek dien amen kom nin kontin tin ba ganka yunti ndan te Nuer ka unity je jen ka dien unity che wakan wene
Guasame, Mugui conman chalat par call to cut it short. Par call charot, can nate cocaine. Par call charot me bed cheje lad along, right me jack, she right me go. Shima de lara quermu gujo den wade coniam. Par call can mangajino la roje, ka kui o den wade kan takamal no. Kanangach. Kana mangach. Nama very unfortunate, kanwer politician tintere yiki juba. Ano bikan talk bikan a jagamin jeng ni jen. Ano de chong kan kane kien kel. Gor kano bigan nuare bikan ga betray more and more nishang. Kan politician nuare kon tiga juba. Si kan nuare kan look already. Jo dan lat kan nuwen gwajen netin konan shung kel ke kir. Barama lada no shung kel ke dakre macha chiri de shalat par kol che jadela. Par kol Ramadan la querin team chairman ko kuumɛ SPLIO me cha dakre machar chaje yen choro do kwany ke chwaja kwany la quer ko ba kom dakre machar be jelip amenimi chireng machar chaje lunya luny mi nda der latin kon lat ka kwi mal ka der kalat ka der rajba boldly ka kwi dakre machar ka loin de kan ideal kon chaga yen kel kom lat jen wo quer achi gwen jen wo jen te ka juben o e gwareng machar tetena is representing Nuer community at large and the Wul South Sudan Kenya. Me a symbol mission ka dungreng machar che be forget ano mi balara jo balada baje yig use against him and mandana chalat. Jo chalat guasame che advancement of makuac je condemn gaga ke makuac makuac belel ke PG ngulele mo janate ga ganure tike forum ni te kwa kur kwaje chola na nyen gan wer nyen jen che forget no chan wer yen ke juba. I come to realize that Nuer tere wiki juba especially kan kwara konen kunele gujeno den wade kan kager. I'm not against anyone keke, but na me reality gang kan position again after when according to Parkol chema quite to jogo no melede mo jega jin chir dakre machar list de demand chede lar no re machar ba je release chede ben ke PG county be korbi tok Parkol ngumi chalat kan wer me kwan nang wer me kwaje to kan nasir me kwaje to ka fangak right now chima quite to mila Nuer spiritual hero le oje ko che guje no Nuere chetel dob dien bu ka wotan ter ram mo jaga bot ka ko de kan go god manakatin January agna gona dial right now chero jejen Parkol ke jaram dala team chairman mo kwala gwini wangde ande kula fight ka kwiriyang machar ko ram kula fight ka kwiriyang machar ko le jogo no jin lo ni jok chube jin ba jinak chikata ye dan e shanak wurnya chela de jen ka tukde a jene shi gok chemat kene kuumɛ mi jiram mo la go ke chiben bu nyin ke kuumɛ la janake de la jen rajeme Nuer kon mal kon la tok. Are we okay as a Nuer society de gujo ka dor ba shi ka dorin ko kien Parkol che speak on behalf of Dr. Machar but kata danen kwa use ka je kirme yadit kon ga Nuer ko kien gwine no jene betrayal to Nuer community at large just speak on behalf of Nuer lede ke kwi kwamde chelat ho jene jela Ramadan la ambassador of peace re Nuer kelio chelat directly ka message de ka video de manan mu gor je bi video de bi jek ya writing ajeni shomke makwaje no jin wer kor chelat ben gonene ajeni charoy ke daman makwaje mo iche me iche tega joy chana ka juba waram mo jaram dala kula roy ko kun makwaje jogo jin roy ni ke makwaj ko makwaj point kana gwar kuje men le rore tele mengeje Parkol saying that je jolu di jogleri je makwaje achi tukda achi lep ay tukda achi lep take a Nuer fight ko kwidian kuumɛ kene gok chamat but here we are talking about life Nuer chi kon raja bado take a personal thing to God makwaje goro be mit makwaj lar no
nere cha yin tala Nuer ro ka luëkɛ ko je tara din mo fight ka right Nuer including them kanere konen kula right tin kujala logon tama kwa makwai kwa ja condemn jen mi la to ko fai ke dung Nuer dio je cheche ta na ka Nuer cheche condemn no wal dere ka kuëth dere ka jono mla diana mo mijia chwa Nuer chwa kanak pala Nuer dere right bonu lo nye dak ring machar dio je sia message cha gorpan ga je sia nen message chi kan dol ga je ka parliament ki juba pone cha ti je no en yen dak ring machar me cha mal che je bi penje jona no tela mal me pen ko tatin ba mal mo be je continue jen 2018 peace agreement me che collapse jen 2018 peace agreement ne cha tane kir ke ring machar jen kan je jatin so ramishit kana me more like this ango mo jor. So SPLA will become a symbol of liberty kaje. Menjaka kalor ko baje sapone ko ken otherwise che vision che loss already kata dan long de gor kaje. And this is not how people should follow him. Leader kwaji follow ko jin ku rainen ko ken ku recognize. Begin yiga voice of the voiceless of the people in corner there which in corner should not when gurun jen will be condemned. So ma kwany micha barar 100% he had the right to demand the release of Dr. Machar. Ko ntema nakana. Mina kan Nuer be gwana jen na kan Nuer every day ngumi chala done ma jakon kodi par kol shiram kel ke kuumɛ SPLA par kol jele ke idea dun kirma yadit dun jane jen ta dan teten no jen ode gan wede kenak but this thing will not happen jin mi jira mi ci cher ka gan Nuer ke ta dan liu Nuer ke je just begin your own position gwan me ne kirma yadi de ne ke SSPDM ne kan wani chang na mandera gwa wrong ngume kena ka konde me nak me kwa Nuer me kwa ka masaka ke karem yale me bog ke ganshim ne ngume chele where are all these politicians me dan nak Nuer ngume ken me yadi ken konde me le mo me je me be rodien be jejen wala ke ma kwai tudo no jin ma kwaji to je gam le mo lo ni jok no kono ba Nuer nak no kono ba na ba kan ga lo chin Nuer chicken bit ke voice bit garam de Nuer unite chi gwane jen jin mi jira mimo no go de Nuer de kanak and you are not against the killer amadan ku Nuer ku nak ti kariek jin miti against your own people jira mi shalam poindu ma chingot kamile nte goy le goy ko dongde community dara wonyam lat kana kan Nuer politician no chin Nuer chi ka wrong path chi kana make ko shung na kel ka ma kwach shung na kel ko den wade urien mat gor ke jeno den wade kan take unity de laro ne Nuer kono la politician gon kon tikitin ken chicken share no dong te ka mi dong de ka la gore run ka community chet ko mi ben ko kwan ka kwar they do not know that and go netin kon tin la community ken de kon tin bi yokula kwan run mu goran gore kwar kike no mala ko rina 10 mala ko rina nyoko me ger ko rodien cien ta te ke tam bite ka gwa da bene biti dial bogren nyoko me ger karo abran be bene community ngo bloka and here you are betraying your own community thinking that go right no tin kon la cha ka remember ma gwa da bene brand new door gwa da ten Nuer elder in Juba she can work very far ko she can ma quite to she can condemn instead of de ka nyok pressure ne kir no jin be reng ma char abika dialogue de kan wo mo ko kan condemn ne ma quite to na mo bajiling jira mo kun ma quite to ram no go de no de ka tek ba jodo bajiling I don't think so jodo charge biling young generation me ka jen do to continent ke gwada me chicken nin a puch chicken je Nuer kon tin niam tila hilder tin gwe kana pankin especially the con that we thought that can it con dem alde no they ne chokin kulo gora can it con kwa Nuer kwa nak what can you image are they sending kan etin la con kan etin koken image mitedi is not the end of the world ka kokone koken dia kon go ren wade ka go twa yu bon wo yen cha chu bronial ke chi adele jenten ngot kon yenten you should not protect your position kange jano lalar kano wa bereshiang ma yan bereshiang jin kuji meteniamo anu ngum betuoko
ramator kule guje and wotelelo tomorrow bala ramadan bijilo save room tomorrow mi take away mi de na de kalun geje ko mal ben geje ba nuer bom dien ba nyoko mo kwaje regain dere go along de no banate escaped like that gorgane kor jani ka do mi chodo lot so ba konang ne tel gwa ba konang ten so these are not the word of the leader in Konachalat. These are the word of the betrayal, and this betrayal must be exposed by any means. Michiran to mijake lat gore jeno bajangat. Kon werban chonkel karamimo munogono den wadere tek chira mbeneng nware. Melane chine nong no right along, but ngai kon no jin chai chagre doro mo no bijin ram ken me bia wang dien ki be man lar bijalare. Mitem de ke tek then be lat. Mitem de ke nak and then be lat. Kajin mishi ngaje no shi direction chi jel lose la ko larga ma you should turn back again. Find the right way. Ge do go do dien dero ke je michi cheje chi lewo. But jin wo to be lep. Ngwen rami mo mi cham yo kir me yadit ke che jawre che lep. Ba ngaje ram mo loga ni je and go dong ba je mo kere. So dere ka ro me go dan titin. But me bi nial bi boroj ba jor ba je ling bi nor be condemn na ka dan na ka ke kuumɛ mat gwanter we jeno baji support la talk dungmila na vote right now bna baji bnen no who are you, what are you capable of, and jin pondu tika na you have followers or not there go along de ikula ngaje no you are real person mila leader mangat ke kien no keneke then chio dong ba kwanyen ran already randomly ay ngaga cha gwar te tegana menene. I think this should stop a misleading kakon bukora na kwanye ko jeni shagwar ka dong telemite ye share ka de kire ngit ka de mi bin wer baga nang niam Nuer community we have to work up jaina rodan si education ban on niam ka ja engit mentality dan te ko kon en wo dor bi ja meki dor bi ja no bi la de ka ajen minen yana tama janku ka Nuer kon politician ku kan gele use ko ikana ngaje no they are weak chikara luang ka ladika ke dik dor ken ladika ku kan gele use kan Nuer. And I quote jo mechalat gwaseme kan Nuer politician ko kien yan Nuer ko kien roje ke makuac achibe reikur, but word and chalada makuac very simple reng machar kene doblam akwankaka, but instead chawlo ni yen ojin biliu ka malakal si wunnyang ke liu gwade dan kot kene kumisha kamatke bana meting Nuer gare ode Nuer de getik chagori position. I don't know what Woodnyang was fighting for, what he fought for those days. Medan bakulo onek ngaje panyu Woodnyang nga anu egok kira mung gorka and very spiritual leader, but I do not know the reason why Shemalakal Chija attack. What was the reason? He should point it out. Neme jo chala de parkour chajala de ted kanaja. Elat kemishit ke 1992 shalat wude shal keme urnyang jen mulat ke makwaje tema. Now, did you guys forget this the way Michigan had a con 2013? We brand balo joka jogja wala shia dear kalia dana chinwe liukaje. Kastor bakula mendian. Istor rujin ba ikule remember kaje and which in a event a match at work. Catch at work a jack a chagoro no there to bakule remember di. Mebar no rudian kajere which kajuba, and Barnarudin kaje. And I remember par culture rajan on and native content ka yut. Tandian ka primitive tandian ken ka wodor kane kel ador dien chi jaro dan wer men wer dialten chi kanong wer shamomo chi kwang wer shamomo wadeles kat logno don wer kelu can all this place konte kunal survive na banakul ba kul jigi juba ador ngan chi dan weri chamono kwang wer jo ador dien chinauten tel ador dong li laro dong karam mo kana gwar dong jendi lar but gwar what can you do mitale jemany sometimes jela lar ke no rami mo mekan gwar pone wale nya ramu gwar ke mentality do dande na nyam keje chimchim makwaj jentame chene dial chegelen PhD ni doctorate ne even ne konen gwe wo chiko woni amalong ma chegelen already warami cher ke community ga de jaram nyam engagement dana to chira mu chari jide no dong be kon be jigdi be gat ke be kon jigdi wal ku ganen ko ken ku le wie ku le chuj den ne yen ka
If not, this I can say this word to you. Kayen Nuer konen chung kel kekir. Mishi anga no Nuer jikan de okor. Logi na makwai der okor. Logi no der no der kagang. Kwa SSPDF kwa ko hot ke we ke juba ki gwa dan ugatin ko yen logi kor. The no biaga lo na karen yali. Ene ko ke yen peace ambassador. Woje ka gwa dan tigatin ka lojo. But advancement ko ba do Nuer ba jenek. I think we already learned the lesson. Nasser, chikonanen. Nasser chadega kongshorale. Fan ga gini dakaje. Anyok a kongshorale. Kana kweran kep jonglei state. Dr. Guy Cook. Because these are the newer politicians to take power to governor ki kwar to kel ke kim yadi. Nate medan chunken kel kan Nuer ko gwate dan. But right now, no. Nuer dio je chikon de larno chikon tel this time. Ko chikon tel power. Chetel mo gam let kona. Whatever. Mide kona la dio jen wo chetelot. Ko tindi al konde kona ngniam. Chaka violate already. Neden kontila tila kwa Nuer ki di Nuer. You know. So much kaname dam mara kenya mara tin ko la rwanya lingo gwasa me gwara kana mare keni ko na diniken ka kwe ka lingi jo me jin ajira mi cha cha kala Nuer. They Nuer de ka defend by any means necessary. But they ka long kan la de ka jamo. You can do it. Chi doran che area. Ngaje je ne ko la roi ka 24/7 tin dong kuëth ni chang jin rami mo mete role do dien ngumraji mo ke ning South Sudan ngumraji mo jin jiran Ethiopia. You should not say all this word. By the way, Nuer, I have the right and everything. There am de take away from me. So Nueri ka kon e de ti bi jo kula pi the bo nyamana. Mitele we mbana voice dan bana jitubni bana na kon lora bank chen chermentem chikena goro no michire ke tuok cha goro ba jangach. What kind of story are we building? Chukon mi to pan chana yebanga but when again ko I think they con technology chibene they con la loy tadlon ko baran ngach ke biela. And when time come ko betike election tana teng a vote cheje bejek bia chung ni she mor jodu karodian dong mor ko gur ke shek du ka ga dong kan bia chung jodum mu wo ben ko Nuer community abikaram de ka ledeka bikena kwany dio je thing will change. But right now they are using us. They are using us ko telecon power telecon jom chineben. But God Nuer we can come pitka. That's what I can say. Chu pin the con pin when con ka wonyal to so ko kujimo ngana bu ren gar ka gwasen be. Nuer etam dan me ko banran mat. Chi run ke chi ruwana bebeni but right now. Gor kono ken politician ti tin kono kwa kon betray bana kalari et ken tin kon tin de ken chongten. Ala voice dan it matter as use kone kola Nuer. She ko long ne jang they have their own community. They got community and they can protect. What about us? We have to protect our community too. Mite mele rode bana je deal goron bana je lat ko je ndo dan ban doran bana je pit ke tel doran bi pin mo kon be loro bang. Imagine media and yaltene jangten ken ti chale tati gaber kene dial ko kienden kon yar ko kon Nuer gare kon ji kon telo long everywhere. Ethiopia, South Sudan, wherever we are, ken kon itin jok ko dire je gate ngwan Nuer ngwan tu ngwan Nuer ngwan ti cha ken chakabat either they are busy drinking, smoking and all that. Ken kon tikten telamur dien melet ken ko community ka modong de ngaje no yen chi akaje longki chira mo mi chimi jeglat ke Nuer mo bi dir ngaje mo ram ken mo goro bo kon bat jelat ke mane jang mi chi kon ko yor tem ji kon to den ban chute ko refugees de la no 90% ka ko refugee by the way kon Nuer take a thing me bej kwene sham ken teleja pure mas ken riek point ko le dan to ran tin riek a cheng brandul gor mo to be jegbo bo kwa o chi ko da la no chirana dongo chan la lele jimo jamatot ba doran bani ngaje no take resources to the tin de kon doran de kon lat kije but unity e jalari kel ka kona once chan unity ngaje no very important jenta madan banti di albana ka longa ledika kuumɛ spela yo ku kon gor kim shun kon kel ge jama o berar ka do be dana cha Nuer ya na ka je ke 2013
jen dob dala kona gor jen ban dil chonga je mo wi go wote amal wote ka kwer mi jidit ti dial ti ba ka abandon tel to ko ken ban remember bara mi chimi jeg mun na ko kon ko kor 2013 chimlel kireme e ku 2013 tel mu din do mi chi kwerin je bana tama alo che te ko kwerin mi ben ka je tararin mi lo jogo 2013 de kon nga yes rama me lo je na jog kon dia le kon ta against that person ko gor kon mal chi kon gor je an ran gor mal e ban jang pan ken gor kan mal te rama ken chi mal chi gor but jang chi doren dakamo jang tel doren daka ko telegat janka ki kwer janka mede dorde je o daga tam teleje tele SSPD am ci dor jan mi chena dak dor kon daka ka don ware ci ka dor jan ena pana la kurkul bana de tin tame kene jongli tin ware tin ka gan ware tin no mane ken ka gwane ken ka ken ka dor ken ka weekend ajen apana tele guardian ajen doran point de kwala bede gono so bana kulo ni amde mal ba ben kwikel mal chebete kwini dang kwini dial dor tan en buga tege development dor ko ken buga jek changa charata leka duel gorka nothing bagwa civilization but kwikel ma kon ma gor kon gwek right now tene la ja gujeno en national jin national without nuerism what kind of national is that milar jen when en national en rammo an ne dial buga no lika kwa ne ko target la mishal national it work both way jin baji ko respect as a tribe and then Buradian bajid respect bi kula respect then bi kula national indangro jin dia national karam naga doru naga shemor ka da baji jogono jin ajin tribalism o jin pointu nakaji ka logane ko ken ajin chalino but here ne ti nakana kon they kon bit no chikon de bit this is our time we have to talk at time dien ban ne kon jogono right now like what we are doing we are preaching me let koni etodenta right now we should be speaking in English they kon like direct kut kon ke English ko de kan nguna jeno ko tribalism but here that kon nuer gar chana chonkel kon chana ga jor right kon ka tung nat bera ne ka tung nuer lengi jejen ngak na me moro jene a der kulo bom dikije ni obedient bijalar ka tung nueri ab nuer bije kuëth en nuer chikande tike unity no mo point de lam karwara me karan kan jangach jawo chalat gwa same jawo mi jek ci jomo gwa so ko kwijo mone de kon dial tika ngai ko unity it matter ko community dan kon kon chalan ware ram lugo no benware buga tika mal ram mo point de take joy gora dwelwal ko ram mo lung ware no de kan tika mat very wrong I have encountered a lot of people till a Nuer politician tigi joken de ka lot ka chicken wari ken galut jin mu guru lut if you want me to respect you or honor you tell a problem ko de rande johonna ke de jalot but mission wari chi ka kula lot de kula lot de mi chi teng wari chi jarom ka tidu de kula lot de jiram mo mala kona lingono pegwa kwikel ba jin ngaitin yang ji ko de number 1 west do ka goidu wet ko ra kan wari aramugwa bang che ja tere la tara kona gore be jakul and then yo bukule kech che kech bon chi chak perijen ten bo be kon ngaje no ngum terkum dong ram mo mat kene jago chonde and then mi che ngai yo mi chaman ye chonde lo let ni mi jek and then bukulo ko so chero da yuro kam chero da chale wes ko no mon anyo gram roj bo no gur roj then bi jawram bi kon ling according to manana chi ling ka je bukule banial ka jaw bi kule black ci mi ci par culture roje ci ne ko ken ci ka roitin ne one by the way I've seen them I watched the video I listened to them then be context and an right no magaje bi ci ngaji no ngak roje ka kuyuka ganga no roda wal ganga no dor so rani ken dial ci ken ganga dor ganga ni position do ko ba jinok netin continent ken and that thing doesn't make you national ci jako ba jinok e jirane ne dial no rane ne dial ram nok dor dor mi jaga ka jaka bu poine dor ara dien who are you dio je dul gola na jogo no mugur jeno jina bi gwa dor ko ne riale ka dor ara dien bi kulo riale ka the same thing in the bible aya jogo no ko no woni to tormi to wandu bi to tormi to wara dien bi kulo kamra now community te dan ko nuere ken tin jok ke disunity ko tele kon mat
Telemat. Now we are fighting ka kuimat ke. 24/7 rundi ala jeno gar na teka mat. 2013 me kan ne chop gwase dan telong walat kelong. Ko kan wer kan nga jeno ngutu. La roin nanu ka jang la rojane wer shiane ne ka 1991. These are all the things they contain tene link ne ka tene tin ka kelgan jang. Ka roi ka all the time. La ne ka jugo ngumu lo yana jogo je 1991. La kwet kan were chol gan were nya gani ke media ne ken termlat ken were. We start from social media 2013, 2008, 2009. All this thing can go the corner to work at can go the corner nene no woman le road. Ko la ne article kel ne ka kwenti la kan ka gor e jek meno bana nyire yuke everything we know them. But right now chine pi chine le banana it did, and then we are speaking ka queen work or then what to come at that time la kwene ne ka. And then I know there will be fight. Because the only website that now quitting is Sudan Tribune. Cholkan wearing a gani, Cholkan wearing a tijagalong. Yen Shiane Naka 1991 Chang we to Benayanak. We read them like Chetelamato, Benaka with Laura Bang. Gulka reality. Gulka Tokian. So Ramakan to token kangach, Jin Gadamo. Then you know you are missing a lot of things. Maybe Matka Guantero. Changa ken my mesnakatin kola jang ki ber ki weber malamed bejo maladiana very wrong long. Ngumala roin Nuer mo ke peace and unity, but you guys shin malaro changa rancha because social media na marodian no Nuer karodian la malabani alone. Chang jin guyen tamicha door cha gore Nuer against jang ki again native community. The only people that will condemn it can Nuer, not jang. Jang mich Nuer cha kwebo la won Nuer tini yes. She pujana mo kon Nueri or bukona both ka something when lat ka kon jekten na ka kon ka nasr medan te ne nong ne je me chine ye jok eno chwa kur Nueri shi dorian nasr Nueri dorian ulang chi dorian a dorian long chu chi dorian a dorian fan ka chi dorian a dorian so no ajang ka dor ken kan ka jen bukan jang mak bon tin kon tiketen yana Nueri gor kon wake up gar shi tam ko ban le ni right now jin mungo de kwa then you have to learn can it kon ngin manana to ko raram di la dun la ne ngutu ko ne ba che men to ko no bramimo ningitin kon to ko no benwer be ka bandan mi ngaje no wari checken wekene jek you should keep quiet bro the distant bi bet ke bidu bi nyung bu kalat muluk miti kel ke eni menen wari lo kashi gor no ba ngaje no wi jek ko chen wi jodo la don ba ngaje no jin jiram kel met ke no go nwer ba kan so message me der we ke ye man chala da din wari ka juba ichene me da ne chalat ka kui wuto michal ka me Dr. Martin me chanwar ka divide into two ne ti chunkel ke kir mi yadit ke ne chunkel ke reng machar so ne chunkel ke reng machar ke in mine kir ne chunkel ke kir mi yadit no ka frene kir che ne chu nang no re tok no ka pani jar ka fangak no ka nasir wulang and all that yen go dan che chu tok ten so jo me der we kay gore jeno bana rodan ngaje no ko kon ngane kon were chagwano be koro dan dak bana doran bana je destroyed ika kwiko ba kon moch kayo gor kono bana doran bana je nok bu koro ngaje no ko kon ngane ko jen dob dan woni dial niam ko je lan were etam ko bante ka mada etam ko bante ke nok kam no kon cha de kaneti ko la politician for their own gain no ring ma cha teram chameno moy dore jang yuti no mena kana ki juba chana felt the same way and I'm felt gonna tell politician Nuer e nyene kuumɛ but in the end of the day cho targan Nuer so beje yanga jetin konto tegene e kana re ko mo te ngaj beje dan cho lar ke jana don't think no de kan kin yadi de kana nok ngwen me jang do dien mala do bana te kamal nene nyaade che kwan be ke jene dialo no be mal be jalat ko cha gor no te win mi deja but right now binijen. What do you think? Mula peace, way out for peace on it. Ko be peace, but could be came mala right now. Kore. So ngade jene go ko jene kon were chana te kamat. Michala da makoy tudo. Let's support it. Amenimi chan were in kontinent jen ko yan ke kwidan cha yen loro bang. Men mi chakalun.
then ban pen ka direction me de ne dial ben keje then we kondo bana jelot then ban yula na mal me de doran de lat keje mi chu gwat chepe ko queen kwara ngode chebe tuok ko gore jen wo ba constitution ba je tu la bongone ba de ni reng ma char ken de ni bonde ko ken ba ka mat kel and then ba ne de consular refugee ba lo de which there by election ba je ko la queen kware that's how thing will end me ken kir kana mal kan yela tel mi election nothing so jo me jana na gore de nyo yekel mi chelo de jok lok kana me chelo de lok ka jen malada men gwas mene bi ngaje no ngode te te ngwalong te kana ngai katara and we de kon yam kaje man were very important your ego che jen la very important your self interest che jala very important and when can kiji che la very important community are very important than every one of us kon pain kon len community kon so ngeda na mon me jinwar be ngaje no lanji a community so ko stick together with the community lene keka mede longa lene malhadiya right ne jin ter no kor whatever mede lat leni ka ku community kadu ko run gat ku kan bitere community kama kan bi dore community kama ne bane so jo me gur jano de nyoga yekel ani chongna kel no ter na kurmu gwa kurmala kurmat ka okay nyon de win mon ba no kon mat che no kon madene but politician kon tana kalar men jega dana let kana that the only way tele way dien mo kon we have been a kon dal kon keke tele mbo ga ka kon den jodan go de nyoy kel be ta gamal